Ivanović, levo Tošić, Vidić i Krstajić, centralni štoperi. Dva zadnje vezna bi trebalo da budu Kovačević i Dejan Stanković. Sada nije to bila visoka lopta, ali Žigić se i dalje bori. Jedna šansa, evo gola. Nemanja Vidić. 1:0 za Srbiju. Nemanja Vidić posle 6 minuta igre. Fudbaler Manchester Uniteda postiže svoj prvi gol u dresu reprezentacije Srbije. Inače, drugi njegov pogodak u dresu reprezentacije. Evo kako je Žigić pomogao boreći se za loptu sa Iversenom. Iskusni Norvežanin je uspio da loptu izbaci samo do Vidića i odlično se snašao Nemanja Vidić. Srbija vodi sa 1:0. Eto, nakon samo 6 minuta igre, nekog je možda dodirnula ta lopta pri putu ka golu, ali nije uspeo da je zaustavi Obdal. Je uspeo da u toku tih takmičenja ipak takozvani nordinski triling u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. I dalje Dejan Stanković u poziciji, ali sada evo Kerija ponovo. Pogledajte kako je brz Keriju i 1:1. Norveška odbrana, kao što je slučaj u nekim drugim situacijama, ali evo dobro prodora Tošića. Sada je Dejan Stanković pored lopte, nema prostora, ali ima ipak pokušaja za Ergića. Boško Janković, pogodio Ergić nekog od norveških fudbalera. Žigić, Kovačević, ponovo lopta za Vidić, odnosno Ivanović. Sada Kovačević prolazi prethodne reprezentativne mečeve Clemente za ovaj susret i zbog toga što je pozvao nekoliko mladih, nije računao na Ljuboju Lukovića i Biševca. Evo prilike za naš tim, evo šanse i Kovačević, sjajno se bori Nenad Kovačević, međutim i dalje sam i mora sada prinuđi sa mladim. Evo Krasića, evo prilike za Miloša Krasića, prvi njegov pokušaj na to mesto, ali evo sad opasnog naleta Norvežana, velika je to šansa, brani Stojković, Lazović, Dragutinović, svi su oni u kaznenom prostoru. Da vidimo sada šta su smislili naši. Janković, Lazović, tek sada mu se priključuju saigrači. Lazović iz teške pozicije, pak još više zapravo zapamti ovaj debi, ali u svakom slučaju će ga pamtiti naravno, jer je prvi u kaznenom prostoru. Marković ka Lazoviću, dobar potez Markovića, dobar i Lazovića. Koroman, evo Lazovića, sjajno se izborio Lazović, šteta. Košica da, evo Risea, dobar šut i lopta za Krasića. Krasić i Rise, sjajno igra Miloš Krasić. Nije to bilo dobro rešenje i sada evo velike prilike. Ivanović i Keriju, ipak evo dobro poteza Lazovića. Lazović na kraju Portugala i Kazahstana. Odlični Riset je blokirao pokušaj Markovića. Krasić i dalje. I kada su u pitanju te brojne izmene, onda se